Fagi tini sing haike percentage no bahike khai nalene. The fraction equivalent to 2/5% is. Okay. Or answer result tongo ABCD. Inke sing tabuk solve khailene. Pilano CD 2/5% আপনি পরে CD এখন 2/5 kada তারপরে into sungai sing tabuk percentage ni मान के besek 1/100 Pujika ika sing tabuk bono kata kiti khainai puleno tamai thangnanya 2/100 thango 250 jar besek 100 okay kuda tai thanglia ika tabuk sung tam torok bono tikhlainai sakao CD 1 tolabo 5 torokha tai into 50 equal to sung or jaga saglia yang teke side thangnai equal to bisaganai sakao tamse sung 1 tolabo multiple khainai 5/50 no bisangnai 250 Kada 0/3D kusung tabuk bini right answer bo mangkha ABC ni bisingo bo answer mili nanya ikam konoro bida sida dida kita mo answer C okay oke kasa paikhe tabuk kam ka nai nai di tai note khainar narok obo GRS ni topic o tongo norok samung nangana baikhe khai hingka faide sing tabuk takase bukhang thanglainai 2 number o Pujika 1 number paikhe sini kam ka tisinarak di hingka sing tabuk 2 number o thanglainai kinaro kam ka phol khainai di tamon sijaro 30% of 140 into question mark and percentage of 840 okay hai orobo option jak tongo answer A B C D chika kam ka nai dinarok tainor ko practice khainai mano Kang nungo tabuk komono sob khai phungna pilano CD lakh percentage jagoro kono kare bagai sing bon tamra mungnai x% okay of sika 840 no sing tabuk okay equal to obono aing talangnai 30% of 1/40 okay sing sabuka tabuk je bini man tabuk sing tikhlainai okay divided di sakao x tola percentage besek 100 of border into tamana 840 iska equal to ona hai 30/100 equal to 40 gatabuk sentam khanyara kisa khailene
Wabai thang abo norok boksina tabuk 0 no tanai sing boi thanai tolani 100 ni 0 no kaisa biska korok boyang bohaino tanai kata kai 30 ni by 0 tanai rokha gok thangko 5 to jar bese 10 2 by thanai 40 2 by biska kasing tabuk tamkhanya bono x by bistorok 5 into 42 equal to 340 jat bese 3 into 14 tabuk sung hai daruk simano apanang nongno bujin bagai psikumuka kasing tabuk nalainai 42 into sek 42 okay tabuk 42 by Betamo Nolang kisa second one bahki obotan kha rom dinoro naji kaham ke bahki phai x by 10 equal into 40 equal to ang jaga sem bagan ang smasuk ka busu 5 42 ang thang busung nai tolawo biska dividing thango gatam kata kabusoi 1 torogo hediba eyo mageno phaketa bono tan kata biska kata equal to busuksinai x no narang na yango o 5 no ben thanai khakcha bakha biska abono bini answer semangka itu busuk number answer bini correct answer sing naina di 1 a number tabuk 3 wa thanglainai naina di question what is 25% of I had 25% equal to jika your answer result tongo 6.25 pio tongo 0.0625 chio tongo 0.0625 dio tongo 0.025 the simple answer is 25% of 25% jika 5 to 100 of 2400 this is in multiple k 25 direct multiple k episode 1 0 0 0 0 quite to find for the norok samina a 625 bahke phai abone angtik agibo nong thani nichak tongo norok ani youtube check khaini mano gasing tabuk nai lainai 625 kisang just topic kisa khna phungano bahke phai amon sakang ang oro point box phunga nongno bina answer seji sakao 625 gitamo koi tongoro takai short tongo 0 achugidi tarpore 1 ni bodla point 0 point bodla 0 ang satur nakhani mano ekhon nong ichari ekhon tongo mano answer C number correct answer okay nanne ki sanro bahke 625 bahke direct phake norok kisang nong phunugana seji 25 by 25 iska
into runai जों tam khainai direct siji last of 5 digit tam tong 5 5 je busuk sinai direct 25 siji kaisa logic dong bo direct 25 sinai जों bujikha sinai जों tamo ke auto saka auto solai je kaisa no 1 plus khaidi besing saka no pon na sinai bujikha saka no 1 plus khaidi besing nai 6 संतुषन बा 1 plus ke besing nai saka o 4 nai 4 by tolan 3 no bujik mal 3 4 ja 12 kakai bujikha norok naitona anchana no paya sak obo norok khai nasiri nongni bagui